Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nani nonke nezibusiso zikaMdali zibe nani nonke. Khalaqul awwal Adam alayhi salatu wassalam. Khalaqtahu min turab. Khalaqu thani ana wa anta. خلقتنا من نطفة أمشاج. الله أكبر. ukudala kokuqala inhlabathi uAdam alayhi salatu wassalam ukuthula kube naye. Ukudala kwesibili imina nawe sadala ngoketshezi esilaziyo mina nawe ukuthi ngikhuluma ngani. Lalela ke esedaliwe ke uAdam munye umlayezo oqhubekayo seloku from endalweni kaAdam kuyoze kuyophela umhlaba, munye umlayezo oqhubekayo. Umdali wathumela izithunywa emhlabeni ziza zilandelana zikhuluma ini? Umlayezo owodwa. uAdam same message. uNoah same message. uAbraham umlayezo owodwa. uMosi umlayezo owodwa. uYeshua noma uIsa noma uEso noma uJesus bese nimbiza ngoJesus same message. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonke uAllah abenabo alethe ukuthula phezu kwabo, bonke babekhuluma umlayezo owodwa. Umlayezo othini? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kukaAllah. Akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kukaMdali wakho, ngaphandle kukaMveli Nqangi, ngaphandle kukaNgikhona, ngaphandle kaNginguye, ngaphandle kuka-Alpha no-Omega, Al-Hayyul Qayyum, umqalisi nomphelelisi. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Nanku umlayezo ababewulethile. Yilo nathi siwutshela abantu ukuthi vuka Taki. Wakhishwa wena ekukhonzeni umdali, yingako eAfrika kunje namhlanje. Funda incwadi kaLeviticus 26. Uthi umdali maniphambana nami nami ngiyophambana nani. Wena ke Taki waphambaniswa nomdali, yingako namhlanje ukhonza abanye onkulunkulu ngoba wena waphambaniswa nomdali. Sithi buya ubuyele ekhaya uzokhonza umdali wakho ngendlela afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Is that too much to ask? Is that too much to ask? Subhanallahi amma yushrikun. Kazimulo yonke ifanele uAllah kuzo zonke lezi zinto lezi abamfanisa nazo nabamlinganisa nazo. Akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.